A boom, bumps, a bombardier, bombardment. In the king of animation, the master, the monster, the top of the area, the one and one of special upon right teaser. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for surely is what I deserve. This is animation time. No, it even after no menya ivyo kwanza. This is major talent. Make sure you subscribe our YouTube channel. Nimba watu subscribe kuri YouTube channel ya Major Talent TV. Imana ikongereza imigisha. Ikibazo cy'uno musi kiragira giti kubera iki management, kubera iki label zo ngaha iwacu mu Burundi zidakunda kurambana abaririmbyi nk'izindi label zo mu bindi bihugu. Twarumvise abaririmbyi benshi bagiye batandukanye, abaririmbyi benshi bagiye bakundwa n'abantu benshi cyane, ariko bikarangira bavuye muri label canke bikarangira batandukanye na management yari yabahamagaye kubw'ibibazo bimwe na bimwe, kubw'ingingo zimwe na zimwe ziba zafashwe na management zitorohereza uwo muririmbyi. Reka mwanze ndakwibutse yuko twibuke yuko Double J hamwe na Kiliku ari bamwe mu baririmbyi bagiye barakundwa no gwaruka, abantu bakuze abari bose bagiye batandukanye bivanye n'imyandikire yabo idasanzwe, ariko byaje kurangira bavuye muri Bantu Boy kubera yuko amasezerano yabo yari yaheze. Twarumvise Azlion atandukana na Simba Gang, twarumvise Bentulo atandukana na Empire Avenue hamwe n'izindi label zigiye zitandukanye. Kubera iki management zo ngaha mu Burundi zitarambana abaririmbyi? Aka kanya inkuru iriko iravugwa aka kanya, banzi ndakwibutse yuko We Love Music ari bo basore bariko baravugwa cyane muri iyi misi. Utiro bimeze gute? We Love Music aka kanya tuvugana bakaba bari free, bakaba bigenga, bakaba bamaze gutandukana na management ya DB Music Entertainment. Ukivuga DB Music Entertainment neza neza uchumva Don Bright, Chief Executive Office, Chief Economic Office of DB Music Entertainment. We Love Music aba basore bagiye bakundwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. We Love Music baje bafise amaraso ashushe, bakunzwe cyane no gwaruka, abakuze, abasaza bose kubw'imyandikire yabo idasanzwe. Indirimbo zabo zashise henshi cyane, haba mu gihugu cy'u Burundi canke hanze y'igihugu. We Love Music ikaba igizwe n'abaririmbyi babiri, DJ Fernando hamwe na Gusto Kuliyo. Aba basore b'abanyempano, aba basore bafise ingabirano idasanzwe yo kwandika hamwe niyo kuririmba, kandi baje gutangura umuziki wabo neza neza mu 2019 niho batanguye gushira ku mugaragaro impano yabo idasanzwe bafise yo kuririmba. Ushobora kuba wabamenyeye nawe ku ndirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Video bamenyekaniye ko cyane ikaba yitwa Molo. Iyo ndirimbo Molo yakozwe na Trick on the Beat kuva muri Tricks Lab. Video yakozwe na Landry SB kuva muri Grand Pictures. We Love Music barakunzwe cyane. Iyi ndirimbo Molo nawe ntiwigirishe, ndazi urayizi. Ushobora kuba utazi abayiririmbye, ariko warumvise basi ahantu bariko barayivuza Molo. We Love Music. Manzi ndakwibutse yuko We Love Music bari basanzwe bafise ibu yabo yitwa Malo, ikaba yarigizwe n'indirimbo zitanu: Malo, Dafo, Jalo, Belo hamwe na Away. Ipu yabo yatangaje benshi cyane kubera yuko ni abaririmbyi bake cyane bakizamuka bakiduga bacubaka izina bashobora gushira ku mugaragaro extended playlist yabo. Niyo mpamvu We Love Music batangaje benshi, kandi iyi ndirimbo ipu yabo yarakunzwe cyane byo. We Love Music, DJ Fernando, Gusto Kuliyo. Aka kanya tuvugana na none DJ Fernando, Gusto Kuliyo bakaba bamaze gutandukana na DB Music Entertainment.
mbega wewe wibaza ko ari kubera iki management label zo ngaha iwacu mu Burundi zidakunda kurambana abaririmbyi? Wibaza ko biva kuki? Igitekerezo cyawe ni ngirakamaro cyane, komantere yiwawe ni ngirakamaro cyane. Bantu Boy, Simba Gang, Empire Avenue ni zimwe muri label zikunzwe cyane ngaha mu Burundi hamwe no hanze y'igihugu, ariko bamwe mu baririmbyi bagiye barafata mu mugongo ntibamanye igihe kirekire bashiye batandukana. Ubaza ko ari kubera iki? Nimba ukeneye DJ Fernando hamwe na Ghost kuri yo, ubu ukaba ushobora kubaronka ubaciye ko udaciye kuri Don Bright cyangwa se DB Music Entertainment, bamaze gutandukana kera. Jendi MC Bombardment, icyo nshinzwe no kukugezaho amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hamwe no hanze y'igihugu. Don't forget to subscribe our YouTube channel. This is Animation Time. I'm MC Bombardment. Ciao ciao.